Amahoro bakunzi ba Minembwe TV, uyu ni umwanya w'amakuru, ariko mbere yaho reka tubanze tubabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho muri aya makuru yacu. Mu Minembwe bavukiye mu masasu kandi M23 yafashe utundi duce turimo Katana na Kabamba muri Kivu y'Amajepfo. Abihaye Imana bavuye Kinshasa babonanye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Trump na Putin bemeranyije uko intambara yo muri Ukraine izarangira binyuze mu biganiro. Perezida Joao Lourenço yasavye Tshisekedi kurenga umurongo utukura. Yihaye ikaze na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Nkunda Yohana Dushere. Minembwe bavukiye mu masasu kandi mu gitondo cya na gatanu ku minsi 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025 abaturage bo kukiziba muzinda muri territoire ya Fizi secteur ya Rurenge bavyutse baterwa na FARDC ifatikanyije na bamaima. Ubu abaturage bakaba bahunze muri yo mihana. Ku rundi ruhande kote bari bagwanyemo ejo za Gakenke za Rundu iyo basanga abatuje ubunye twobutsa ko aje gutangira kuyobora 3e zone de défense générale Pacifique. Masunzu yavuze ko mu mitwe yitwaje intwaro agiye kugwanya harimo n'uwatwigwaneho, mu gihe twigwaneho ivuga ko atari umutwe witwaje intwaro ari abasore bahagutse kugwanirira ubwoko bwabo bwibasiwe n'imitwe yitwaje intwaro iri muri Dutabara na Mayi. Reka amakuru yacu tuyakomereze i Bukavu. M23 afashe utundi duce harimo utwa Kabamba na Katana muri Kivu y'Amajepfo. Abagwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bafashe centre ya Kabamba na Katana ziherereye mu ntara Kivu y'Amajepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabamba na Katana n'uduce duherereye muri territoire ya Kabare. Ni ya kabiri muri intara abagwanyi ba M23 binjiyemo nyuma yo gufata ibice byinshi muri territoire ya Karenga. Nkuko amakuru aturuka muri Kivu y'Amajepfo abisobanura, Kabamba yafashwe mu ijoro ryo kuwa 13 ishira wa 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Katana ifatwa mu gitondo cyo kuwa 14 z'ukwezi kwa kabiri. Hagaragaye amashusho y'abagwanyi ba M23 banyura muri centre ya Katana berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavu mukuru kiri mu ntera y'ibirometero 7 mu majaruguru. Abagwanyi ba M23 bakomeje gufata ibindi bice muri Kivu y'Amajepfo mu gihe ihuriro ry'ingabo RDC zikomeje kubagabaho ibitero bikomeye. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka kuwa 13 z'ukwezi kwa kabiri yatangaje ko indege y'intambara ya Sukhoi 25 yiri huriro yarashe mu bice bituwe n'abaturage mu gace ka Kare yica abasivile 10 abandi 25 barakomereka. Kanyuka yasobanuye ko amakompara ya Sukhoi 25 yarashe muri Kare yanasenye inzu z'abaturage n'ibitaro bikuruza. Nyuma yo kwigarura uduce tutandukanye two muri Kivu y'Amajepfo, M23 yigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavu. Umutwe wa M23 kuri wa gatanu ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025 watangaje ko wigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavu mu giherereye i Bukavu mu ntara Kivu y'Amajepfo. Uyu mutwe wemeje aya makuru biciye ku muvugizi wayo umuza politike Lawrence Kanyuka yanditse ku rwego rwa X ati kuko twakunze kubishimangira twakemuye ikibazo tugisanze aho gituruka. Ikibuga cy'indege cya Kavu mu cyari giteje ikibazo ku baturage bo mu duce twabohoye. Kuva ubu Kavumu no mu nkengero z'ikibuga cy'indege hari mu maboko ya M23 igaruka kino kibuga nyuma yo cirukanamo ibihumbi by'ingabo za leta n'iz'u Burundi zari ziharinze. Amakuru avuga ko nta migwano ikomeje yigeze ibera kuri iki kibuga cy'indege kuko ingabo zari zikirinze zakwiye imishwaro nyuma yo kumva M23 yari mu nzira ija kugifata. Iki kibuga cyari ingenzi cyane muri iyi ntambara kuko ingabo za leta ya Kinshasa zakifashishaga kugaba ibitero by'indege mu duce dutuwe cyane cyane n'abaturage ndetse no kubirindiro bya M23. Ifatwa ryacu rikurikira utundi duce twa Kabamba Katana turi mu birometero bike uvuye kuri ico kibuga. Byitezwe ko M23 igomba gukomereza mu mujyi wa Bukavu uherereye mu birometero bike bibarirwa muri 25 muri aka gace. Na makuru twamenye turiko dutegura inkuru tuzakomeza tuyakurikirane mu minsi itaha. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu Rwanda. Abihaye Imana bavuye Kinshasa bahuye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Urwego rukurikiye abasenyeri muri Kongo Kinshasa rwemeje ko intumwa zago zahuye na Perezida Paul Kagame mu rwego rwo kuganira ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Urwego rwa Senko rwemeje ko muri gahunda igamije kuganisha mu mahoro abatuye Kongo Kinshasa, intumwa za Senko n'iza SS zabonanye na Perezida Paul Kagame kuwa 4 ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri Kigali. Abagize iri tsinda bavuye muri Goma muri Kivu y'Amajyaruguru aho babonanye n'abayobozi ba M23 barimo Colonel Nanga mu rwego rwo kuganira uko babona amahoro arambye. Muzo basabye harimo guhagarika imigwano, gufungura
ikibuga cy'indege cya Goma no gufasha uko abaturage bagegwaho n'inkunga. Musenyeri Nshore Donatien avuga ko gahunda y'abazanye igoma ni Kigali na Perezida Tshisekedi ayiziho kandi atayibahuje. Abanyamadini bahuye na Perezida Felix Tshisekedi imbere yo guhura na Corneille Nangaa na Perezida Paul Kagame, ndetse n'igitekerezo cyabo cyakiriwe n'andi madini nayo yagiye kure Perezida Felix Tshisekedi agasaba ko nayo yagira uruhare muri ibi biganiro. Twibutsa ko M23 ishinjwa gufashwa n'u Rwanda, ariko u Rwanda rurabihakana. Agana na CNN, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame abajijwe nimba ingabo z'u Rwanda ziri muri RDC yasubije ko atabizi. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Angola. Perezida Lorenzo yasabye Tshisekedi kurenga umurongo utukura yihaye. Perezida Lorenzo wa Angola yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kuja mu mishikirano n'umutwe wa M23 kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari mu kiganiro Perezida wa Angola aheruka kugirana n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe yinangira kuja mu mishikirano n'umutwe wa M23 wakunze kuyisaba ibiganiro, ndetse n'ukwezi gushize ubwo Perezida Felix Tshisekedi Antoine ubwo yari kumwe n'abadiplomate bahagarariye ibihugu bitandukanye i Kinshasa yeruye ko kuja mu mishikirano na M23 zaba ari ukurenga umurongo utukura. Yagize ati: mu nyemerere ntange umuco w'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazigera ikoreshwa n'igitutu cy'abantu hanze bagerageza gutanga amabwiriza anyuranyije n'inyungu ndetse n'ubusugire bwacu. Ntabwo tuzigera dutezuka gushimangira ko duhagaze kugana n'umutwe w'iterabwoba nka M23 n'umurongo utukura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashobora kurenga. Perezida Lorenzo agendeye ku mateka Angola anyuzemo mu myaka yashize ubwo muri iki gihugu habaga intambara ya gisivile yamaze imyaka myinshi, yagaragaje ko imishikirano ariyo yafasha RDC kuva mu makimbirane irimo, ndetse n'abayobozi b'iki gihugu bakaba babizi. Yagize ati: abayobozi ba Kongo barabizi ko hakenewe kuganira n'impande zose zirimo M23, ndetse nibi twanabibwiye Perezida Felix Tshisekedi tugendeye ku rugero rwacu ubwacu. Lorenzo yakomeje agira ati: kuko mubizi Angola yabaye mu ntambara ya gisivile yamaze igihe kirekire kugira ngo irangire, zabaye ngombwa ko tuganiriza buri wese. Lorenzo avuga ko icyo gihe byanabaye ngombwa ko Angola iganira ibiganiro n'ingabo z'abazungu zari muri Afrika y'Epfo ziri ku butaka bwayo. Umushikirano rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasize hasinywe amasezerano y'amahoro yasizwe umukono mu mwaka wa 1988. Si Lorenzo wenyine usabye Tshisekedi kuja mu biganiro na M23, kuko imiryango ya EAC na SADC ndetse na Kiliziya Gatolika muri RDC nawe aheruka gusaba nyuma y'uko M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Goma. Ni Tshisekedi wigeze kurahira ko adashobora kuganira n'umutwe wa M23 kabana niyo wakwigarurira umujyi wa Kinshasa ukanarenga ku mujyango waho atuye. Reka amakuru yacu tuyakomeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump na Putin bemeranyije uko intambara yo muri Ukraine izarangira binyuze mu biganiro. Perezida Donald Trump wa Amerika na Vladimir Putin w'Uburusiya bemeranyije gutangira ibiganiro bigamije guhagarika intambara yo muri Ukraine. Ibiganiro byabaye kuri wa gatatu kuri telefone, byibanze ku ntambara imaze imyaka 3. Abinyuje ku rubuga rwa Truth, Perezida Donald Trump yanditse ko igihugu cye n'Uburusiya bigiye guhita bitangira ibiganiro byihutirwa kuri Ukraine. Trump yanditse kuri uru rubuga ko yaganye ikiganiro kirekire kandi cy'ingirakamaro na mugenzi we w'Uburusiya. Trump yagize ati: turifuza gushira iherezo ku mfu z'abantu babarirwa kuri za miliyoni bafira mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Muri iki kiganiro cya mbere Perezida Donald Trump agiranye na Perezida Putin kuva agarutse ku butegetsi, yanditse kandi ko baganiriye ku mbaraga z'ibihugu zabo no ku nyungu zitandukanye mu gukorana. Perezida Donald Trump yahise aganira na mugenzi we wa Ukraine. Amaze kuganira na Vladimir Zelensky, nabwo Donald Trump yahise abashira ku rubuga rwe rwa Truth, aho yagize ati: ibiganiro byagenze neza cyane. We kimwe na Perezida Putin yifuza amahoro. Ibiganiro by'abategetsi bombi biraganisha guhagarika intambara. Ku ruhande rwa Perezida Vladimir Putin we yabwiye Perezida Donald Trump ko yifuza kubona umuti urambye w'amakimbirane yo muri Ukraine binyuze mu biganiro z'amahoro, kuko byatangajwe n'ibiro bye byavuze ko ikiganiro cyamaze isaha n'igice kuri telefone. Umuvugizi w'ibiro bya Putin ari mu Burusiya, Dmitry Peskov, yavuganye n'abanyamakuru ababwira ko Putin yagaragaje ko hakenewe gukemura ibibazo by'ibanze bituma habaho amahoro. Yasobanuye kandi ko yemeranyije na Trump ko umuti urambye ushobora kuboneka binyuze mu biganiro by'amahoro.